Kehidupan ala kampung, guys. Hidup ala kampung. Bakar sosis dan bakso. Mari kita deketin, guys. Apa ini, guys? Wih, mantap. Jangan pakai plastik, bang. Enggak plastik. Wih. Apa tuh, bang? Bakso, bang, ya? Wah, apinya, guys. Ya, mantap. Kayak apa, bang? Kayak apa, bang? Itu bang mana, bang? Wih. Jatuh, bang. Apinya. Mana kau ini? Gak apa-apa, bang, itu kalau apu gak apa-apa, bang. Aku bapak. Gak apa-apa, bang. Bawa lagi nih. Mana? Tomato ini ya? Kayak bukan sosis. Udah matang belum? Udah jadi, guys. Ayo, bang. Ayo, bang. Coba makan, bang. Dikit, bang. Dikit. Enak. Enak, bang. Mantap katanya. Hei, panas-panas. Susah ini, Aris. Ya, bang. Coba, bang. Jongkok, coba, bang. Suruh nyoba makan, abang. Makan. Makan, bang. Makan, bang. Ayo, bang. Nah, wong desa, guys. Wong desa begini, guys. Wong desa. Ada panas. Enak, guys. Enak.